Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa ti Roma Kapitulo 14, versikulo 19. Ngarod, masapol nga aramidan tayo dagiti makaited iti kapya ken makatulong amang papigsa iti maysa ken maysa. Papagayam, intay dinggan ti maysa pay apakasaritaan. Amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bala, agpalpa kayaon. Takalpasan ti may nga oras. Agsubli tayo man ni Bangkag nga agmula itinatang. Iridap ko nga rodbiit. Ringan dakto inton mapantayon. Uray chakmat, iridip ko matbit. Kahit si Kamet Ranilo. Sa anak mo ta makaturturog tatang. Iilad ko lang. Tapno makainan na ti bukot. Alang nga rod, aginana ka. Saan ka pumampanaw, tanas kan nga ilipas tayo, di mulmulaan tayo. Sige tatang, mapanak pa iti kwartok. Malangarudan, iyan na natayon tanay. Magmag na ti oras. Makapasadot at talaga ti mapanagmula. Anya nga tatirason ko kada tatang kananang. Tapno sa andak nga yaban nga agmula. Ay, amukon. Ibagak ana sakit ti sakak. Kat sanak ang makapagna. Kampay di. Agpilay-pilayak. Tapno mamati da. Kasta ti aramidak inton umaynak ayaban ni tatang dito'y kwartok. Oy, Ranilo, bumangon ka ditan. Kunakman no kunam asaan ka maturog. Nakakukot kamot dita. Nagsakit mo't nga rodin ti sakak tatang. Ah, Nagutot. San kumatan amay pagna? anya? Nagubingan ka pa ilang agsakitan ti sakam. Diyak mo tatang. Mabit lang tapadasak man ang timagna. Anay ko. Nagsakit at talaga no ibadag tatang. Mala, saan mo napilitan? Agi na nakangaraod. Ang mga no nabannog lang day ta sakam. Da kami pa lang ti mapanagmulay di Bangkag. Anyat orasan isme. Umunakan nga agawid, tagluto ka pay. Anya? Adalang arodan ni Manong Ranelo di balay. Imposible mo saan nga gluto. Nasakit ka nung arod ti sakan ha. Di nalakat may remedyo matang agluto. Saka naman tinasakit. Saan mo't ati ima na? Sa bagay matkit di Iremedyo na mat siguro ti agluto. Malang arod, paspasan tayo ti agmula. Barang malpas tayo ita. No agawid awanin saan tayo amalpas? At damanin sublian tayo inton bigat. Malangarudan, darasan tayo. Tabarang saan tayo ngagsublay ton bigat. Anya ka matan Manong Ranelo? Para agluto lang, di mo pa'y naaramid? Anya kamaten. Nasakit nga rod ti sakak. May remedium no kayat mo. Saan mat aday ta imam tinasakit? Naut-ut nga rod ti sakak. Do ka ba alaklaan? Di nagluto ako man. Sadot mo kit di Pambar mo lang dayta naut-ut ti sakam. Ala, husto daytan Ismael. Mapankan agisaang taagarunak mait. Anyat orasan. Sige nanang, anyangay nga rod. Kat awan matlat pa nagsakripisyo ni Manong. Agur uray latan iti mabamtuog akanan na. Ni Manong Ranelo mat yung nagkapoy di CR. San mat ngagpilpilay? Limpyo mat ti pannagnana. Talagang agpampambar day tao. Aguray kamanta ipulong ko kini tatang. Apay kumamot ngagpambarak ngay. Apay nga rod asan kamit ngagpilpilay ang nagkapoy di CR itay? Saan ka kumamot nga agaramid iti istoryam, Ismael? Pudno ti bagbagak. Agpampambar ni Manong tatang. Ala, huston day ta pa nagsinsinong batiyo. Kaya't kunti agina na tanabanugak. Iso mabalin ka day. Inton bigat taw na pagsaritaan tayo ti may papaniti day ta.
Ni Ismail ngamin tatang. Tila'y bagbaga na. Nasakit ngamin tinakam na. Tas sa anak ang makapagtrabaho. Saan ko mamot nga sakit tinakam ko? Nupod no ti bagbaga man sakit ti sakam. Ngam na panagnakak ngagpampambar ka lang. Sa dino ti papanam Ranilo. At damapan ko pasyaran na balasang nanang. Itatawan matrabaho? Saanan ang nasakit ti sakam? Ngam inton adaman ng trabaho. Kalaat naman nga sakit ti sakam. Di pa'y lang arod kumasikat ag sakit ti saka na. Ay Ranilo, madi ti kasta pa nagsasaom. Kasano? Ipilit namat ngamin ngagpampambarak. Pudnumat. Gusto daytan. Duduha kay lang aruden nga kabsat. Ngam kanayon kayo pa'y lang nga agapa. Sige nanang. Mapana ko iti papanak. Kita kayon. Apay nga minakanayon mo nga ibaga nga agpampambar ti kabsat mo. Agpay sumot nanang. Nakitak nga rod alimpyo mo ti pannagnana. Ama ka no nagkamali ka laang itinakita, anak. Nalawag ti nakitak nanang. Hala, gusto daytan. Sana dayta ba nagtisan nyo apag kinaawatan nga kabsat? Anya ti masapul mo, Barok. Adda ka din siya nana. Ada ije kusina. Mabalin ka di. Nga umay ko pasyaran ti anak yaw nana. Ay, mabit laang taayabak. Shane, umay ka pa'y ditoy. Ada bisitam. Asino, nanang? Ni Ranilo. Sige, nanang. Umaya kon. Ala, urayo mo. Tamapan ko sublatan ti aramidan na ije kusina. Agyaman ak nana. Oh, Manong Ranilo. Anya ti gagaram? Mabalin ka di pasyaran ka ading. Ha? Pasyaran nak, Manong? Gagangay ti barwa ading. Agpasyar iti balasang. Agaram ka jay. Ah, umay ka agaram. Kasta nga raw. Amo ka din ni Ismael nga umay ka agaram kanya? Saan ading? Saan ko ngayon bagbaga? Kasta ka di? Apay mo tadamdamagan. Siyempre, best friend ko ti kabsat mo, Manong. Kaya't kumatamamuan ano, anya ti makunana. Sigurado akayat nakalakid di para kanya ka ding. Anya ti imbagakan ka ni Ranilo. Umay ka nung arod agaram, nanang. Saan ka di ati kabsat ni Ismail dayjay? Uwan, nanang. Kano kayat mo ni Ranilo? Di agbalin abayaw mo ni Ismael. Uwan, nanang. Nung kayat ko. Apay, saan mo akayat? Saan ko pa'y nga mo ti ugali ni Manong Ranilo, nanang? Saan mi mat nga na mapagsarsaritaan ka ni Ismael? Saan pa'y nga rod nga amo ni Ismael nga agar-aram kan katikabsat na? Saan pa'y, nanang? Ngam ibagak to, apaman nga kita kami ka ni Ismael. Agburas tayo inton bigat kadagiti bunga dagiti nateng tayaw delya. Nadamag ko anangin at ti bunga ti pariya ken utong ita. Ay kat nasaya at mat nga ruda, numabalinan dagiti daduma amula tayaw. Wain bakit? Naichambay ti nangina presyo. Isama pan ka gumatang iti karnit manok di ta istaur. Ta isot si dain tayong agburas inton bigat. Ken gumatang ka mo iti bangaws. Ta iso mo ti si dain tayo ita. Sige nga raw, tamapana kaon. Nangagkuti saritaan datatang kinanan. Ngagburas kami kano inton bigat iti parya kan utong. Isong agpamarangak manan ana sakit ti sakak. Kasangsangpat ni nanang anapan di ta store. Kat ipukaw ko ana sakit manan ti sakak. Tapno mangag na. Anay ko! Anay! Nagutot man ang tisakak! Nanang, anay! Anay ko! Apay ay Ranilo, anya ti mapaspasamakin ka. Nagutot nga ro tisakak, nanang! Anay ko! Mabiit laang, tapag tumarin ka man laangan iti agas. Agas ko nam, nanang! Pag tumarnak iti agas! At toy, tumaram day toy.
Daytoy idi ti agas ni Apong Maw para iti sakit ti saka na. Inreseta ti doktor daytoy idi ka ni Apong Maw. Maputo nga amang tumar iti dayta, nanang. Amang ano delikado. Amang ano agsabalik kami iti sakit. Iti day di apong. Ano saklatan ti ut ti sakak. May katumat lang. Ay, mas daawak mo ta nagubingan ka nga maapay nga agot o ti sakam. Diyak ka mo, nanang. Basta, nagut-ut ti sakak. Itatadda manen matrabaho. Agsakit manen ti saka ni Manong. Bayam latan. Amangan no talaga na sakit mo ti saka na. Kasano? No sirsiriban na tayo lang. Tapno sana makatrabaho. Bayam, tay pa-check up kunto ti kabsat mo. Tapno maamuan tayo no anya day dya amarikrik nana. Inton makalako tayaw. Kadag iti burasan tayaw. Ingka man ngagpay so ipa-check up. Tapno maamuan no anya ti sakit na. Awan kan umati makita ti doktora diferensya ti sakam Ranilaw. Ang mga nusan ang makita ti doktor ti sakit ko. Imposible nga ibaga na nga awan. Kat no nagut-ut tupay. Anya ngay nga ron ti aramidan tayaw. Anya nga tano ipakita tayo iti albularyaw. Bareng iso ti makaagas iti saka na. Diyak mamatikan ka, Manong. Amang agpampambar ka lang. Saan kumamot kasta ti panagsasaw iti kabsat mo, Ismael? Ang mga nupod numay, asaan la makita ti doktor ti sakit ni Manong mo? Saan ka mamati nga da sakit ni Manong, tatang? Bigat gaya man. Ay, bumangon ako. Apay nga. Timay sumot na nasakit ti sakak. Nasakit mo ipagnak. Nakarmaak sabot din. Nako, nagut-ut pa ino ibadag ko. Kasalamat din saan ko amay turad ti ut-ut na. Nanang, agsubli tayo kumay ti doktor. Anya, kat no kagap-gapu talang edi kalman, kat awan ka no mati makita da diferensya ti sakam. Kwarta man no agsubli tayo iti doktor. Ayan jay agas nga ipatumaryo kumakanyak. Padasak kumatumaran nanang. Ita, kayat mo na tumaran. Kunak man no kunamasaan mo akayat. Sana bali nanang. Maminsan lang mat. Mabitla ang araw, mapan ko alaan. Kas nagayam ti ugali ni Manong mo? Agrason nasakit ti saka na, tapno laang saan nga agtrabaho? Iso saan ka nga kamkamali amang sungbat ken ko ana? Gaputas sadot, kan nalay nga agpambar ni Manong ko. Ay, jak lakit di kayat ti sadot, kunalay nga agpambar. Iso ti inauna. Iso ko mati agagawa nga agtrabaho ije bangkag, ang saan met. Tada kami met kininanang ti pasubo na. Into no may agaram manan, bastada kon. Rumbang lang. Kaasi kan to, no ni Manong Ranilo ti makaasawa ken ka. Naikatmutan ti sakit ti sakak. Gapo iti ininom ko nga agas. Ay, mabuto nga akong agpambar. Ang mga nudusaan nakakarkaro ni Apo Diyos. Iswasaan akong agpambar. Nukas tangad na maubra. Tangay na ikatmutan ti sakit ti sakak. Mapan ko pa siyar ni Shane. Mailiwak mutan ang makakita kan kwa na. Parang nakapagpanunutan iti sungbat na. Iti idardarirag kung ayat kan kwa na. Adda kamatmanan Manong Ranilo. Una ding. Tao may kumat-kumastain. Nukas anong ti idardarirag ko kan kang ayat. At damat la ka dinamnamak. Imbag man, tasaanan ang nasakit ti sakam. Kasano nga mo manasakit ti sakak? Naggapo dito ni Ismael. Siguro, awan trabahuan niyo ita, isuasaan na nasakit ti sakam. Anya ti kayat mo asawag? Naistorya ni Ismael.
Apasaray adda trabaho yo, kanayon mo nga ibaga na sakit ti sakam. Kasanong ka nga rod nga agpamilya no kasta kamat. Iso nga pasensya kan Manong Ranilo, ngam bastad kan. Saan kumamata kasta? Ikarik nga gagatak, no at danton pamilyak, Shane. Ismail, anya timbagbagam ka ni Shane? Apay, anya timbaga na ken kaya? Imbaga na kasanuwak nga agpamilya, no kanayon nga agsakit ti sakak, no ada trabaho. Ket, saan kit din ngagpay sumano? Kakaasimot ani Shane, no sikat ti pakiasawan na. Anya? Amok agpampambar ka lang, manong. Saan anasayati kasta nga raramidem? Uray datatang ken nanang, luklukwam ida. Apay, saan ka makonsensya? Kuha, nagkarya ko ni ti bagik. Asan ko nga ulitan ti agpambar. Gaputa pimay so ti impambar ko. Iswa, pakawanan na ko ma, Ismail. Kantulungan na ko ma. Tapno maarang kong Jebes friend mo. Tulungan ka lang nga, no makitak ti panagbalbaliw mo, manong. Ikarikading ko. Agagatakon. Basta ibabawim. Noon niya timbagbagam kan ni Shane. Kasta, agtitinulong tayo. Amang papigsa iti may sakin may sa, manong. Saan ket nga ilislisim ti bagim. Rumbang agtitinulong tayo tapno nalaglagan kan nabibiit ti trabaho. Agiin nayat kan agkakapya tayo kuma, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.